Bavu Bros Radio. Xihungasi xa wena. Vaxumi eka Bavu Bros Radio. Tera ulo tamo, yeah. Ascora singata tera ulo plomo, yeah. Yeah, my blanket, yeah, my blanket, yeah, my blanket, yeah, my blanket, yeah, my blanket. Riperile vaingiseri ya mamukela ka Bavu Bros Radio aka nongonoko wa hina wa vaxumi hi sikukulu leri ri yimerile nongonoko wa hina wo sungula wu fikini hi ri vaxumi ha swi tiva vanhu vo tala va vuya mintirhweni va vuya ku gingirikeni va vuya ka swilo swo hambanahambana so ma amukela ka nongonoko lowu laha hi nga ta kha hi mi xumisa hi ku vaxumi nyana ka swi nga ri na mhaka ku ri mi huma kwihi a mi tirha swa njhani mara nongonoko lowuwani i wa n'wina Mvhulu i siku rin'wana ro tika swinene a ri hi olovelangi vanhu vo tala a hi ri tsakeli hi mhaka ku hi va kha hi huma ka weekend swilo swi va kha swi huma ku tsakiseni ku humiwa ko van'wa swimanimani ku humiwa tigigini ku va ku sweswiwana ni va pfalinyana mara hi nga ku swa kha swa ya koho so hayi hi ta va hi ri kwala Mvhulu un'wana na un'wana hi kha hi ku vaxumi loko se yi chayini le tirhweni le se ku hambaniwe na valungu ku vuyiwa kaya minkarhi yin'wani vanhu va nga ku swekeni ka swakudya swa ku lalela i minkarhi ya kahle tanani hi ta dzumba kwala ka Bavu Bros Radio mi tshame na mani na loko ku nga ri VJ Bavu ni na n'wina kwalawani hafu ya awara hinkwayo hi ri swin'we ku ta va kha ku tsakisa swinene ti ta va ti kha ti vuya vujijiji nongonoko wa hina wa vaxumi wu sungurise xisweswo kasi hi wa vutlhanu hi ta tlhela hi vuya futhi na nongonoko wun'wanyana wa tamporoma mi ta twa to tala hi wona tshamani kwala mi hi landzelela hi ta va kha hi bula hi swo tala namuntlha ti ta va ti kha ti vuya vujijiji ku na timhaka to talanyana to tsakisa so la ka nongonoko wa hina laha wa vaxumi hi ta va kha hi bula hi timhaka to hambanahambana hi burisana hi ndhavuko wa Vatsonga hi burisana hi vunanga hi burisana hi tinhlokomhaka tin'wana na tin'wana to hambanahambana hi vuya hi ta ti kanela kwala hi bula na tona nkarhi wun'wanyana hi ta va na vaendli kumbe vayeni lava nga ta va va hi vhakacherini eka nongonoko lowuwani va 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 ri na hina ku ta nandziha ngopfu lembe ra ha to leha lembe ra ha to nandziha swinene so yeah na swi tiva ku vanhu vo tala va ta ku i mani muyisa lowani VJ Bavu ku nga va ku ri mani so swo ti tivisa mhaka yo ti tivisa yi tsandza ngopfu ku ze vanhu va feyila ti-interview va fika va vutisiwa ku ri hi byeli nyana hi wena nyana munhu a khoma laha a tshika a khoma laha a tshika se mani nge vuli to tala mani i jara ka Makwetsimi i jara ka Bavu aka phaphazela wa Mtende tiko leriya ni tshemba ku vanhu vo tala va ri tiva lava nga ri tiviku mi ta ze mi ri tiva na mina ku na matiko mo tala swinene lama ni tsakelaka ku ma tiva ni nga ma tivi vo Jim Ngalalume loko tiko ro sungula ni nga ta vhakela ro ni nga ri tivi ku hi le ka Jim Ngalalume no twa ku ni tsakisa vito leriwani ku na risimu rin'wanyana ra Sakamela ro hi ya ka Jim Ngalalume u tshama u ri tlangwini va ku bela risimu ri vulavula hi ndhawu yo karhi u ze u twa ingaku u ngo khandziya thekisi u ya u kha u nga ku tivi na ku tiva hi mhaka risimu ri kha ri ku bela se ka Jim Ngalalume ndhawu yin'wana so ni huma ka Phaphazela a ku yo duma ngopfu hi dumisiwe hi vanhu lava va nga duma loko a nga ri timhaka ta vona a hi ta va kha hi nga tiveki ngopfu ka Phaphazela la ku humaka vo Red Boy Mchangana loko a nga ri Red Boy kumbexana hi nge hi nga tiveki ngopfu la ku humaka vo Nozinja la ku humaka vo Deliver Makhuvele la ku humaka vo Matsatsela va humaka Phaphazela kambe ni nga ta hemba swi nga endleka loko va nga humi kona mi ta ni khomela mara a va dumi ngopfu ka Phaphazela nako la ku humaka vo Tsetsa Boys yin'wana ya membara ya Tsetsa Boys a yi huma kwalaha ka Phaphazela so i tiko leri tivekaka nyana ha va Khesa vanhu lava nga riveka nyana a mepeni ka
ka Phabazela wa Mthembu. So muganga lowu ni humaka ka wona aka Phabazela a wu na vito, ko va na nkulukumba wun'wanyana a nga ze a wu thya vito a hi khale ngopfu. Hi mhaka ku muganga leyin'wana yi na mavito ka Phabazela. Ku na le zone 4 lava ngo hi le Siya Swikhova, ku va na le Gandlanani, ku va na le Katekani, ku va na le Dibini, ku va na le kwihi ku va na le Katekani, ni tivi loko ku ri ni Vuhlayi na Katekani, mugangaganganyana leyo hlaya. So hala ka hina laha hala ni tshamaka kona kusuhi na primary ka Phabazela a ku na vito ko va ku ri koxe ku nga ri na vito. Ni twa vanhu lavan'wana lava humaka matlhelo laman'wana va ku hi le switandini, se mara nkulukumba wun'wanyana a ze va aku hi ta ku hi le ka Phabazela a ti-A. Ya se ni humaka ka Phabazela a ti-A. Hi swona leswi mi faneleke ku swi tiva hi mina sweswo. So hi ta va kha hi burisana hi swo tala, ti-results ta ka matric ta huma mundzuku, hi lava ku ya langusanyana ka nhlokomhaka yaleyo, hi tlhela hi burisananyana na van'wanyana hi twa ku ri va ha swi tsundzuka xana loko ti-results ta ka matric ta vona ti huma a va ri kwihi, a va tsakini, a va nyanyukile kumbe a va chuhe ku fika kwihi. Hi ta va kha hi twa hi vona kwala ka nongonoko lowani. Na ku rhanga hi hindza hi laha hi nge hi za hi ya kwala Botiredi, va humese risimu va ku ri tshamani hansi mi vulavula na yena. I risimu ra kahle swinene, ni ri yingiselini ko tala. So Botiredi i munhu loyi minkarhi hinkwayo loko ko ze ku va na trend yo karhi kumbe ku va ku ri na xilo lexi vanhu va nga ku xi landzeleleni ngopfu hi nkarhi wolowo, kumbe risimu rin'wana ri nga ri ra house, ri nga va ri ra genre yin'wana leri vanhu va ri tsakelaka ri nga duma, Botiredi i munhu loyi a rhandzaka ku swi teka a swi remixa. So tinqambi to fana na teto swo boha hi va na tona, ende ti tlanga role ya tona, ti na nkoka wo karhi hi mhaka ya ku ri ti kota ku teka swilo leswi nga ku humeleleni hi nkarhi wolowo ti yimbelela hi swona. Mina ni pfumela ku ri vunanga bya Xitsonga byi fanele byi kota ku hlayisa ndhavuko, byi kota ku hlayisa migingiriko hinkwayo ya minkarhi yaleyo. So loko ni yingisela risimu leri nga huma malembe 10 lama nga hundza, ni fanele ni kota ku swi twisisa ku vutomi a byi ri so hi nkarhi luwa, hi malembe 10 lama nga hundza. So nqambi yo fana na Botiredi yi le ku tlangeni ka role yaleyo swinene. So vunanga bya Xitsonga hi ndlela yin'wana byi fanele byi kota ku ri byi hlayisa ndhavuko wa Xitsonga, byi hlayisa na minkarhi na mikhuva ya minkarhi yaleyo. So that's why ni tsakela ku hi vulavula hi Botiredi nyana Switsonga. So mara nqambi yin'wanyana leyi hi ta vulavula hi yona siku rin'wana leyi tirhaka ntirho kulukumba swinene lowu swi taka ku hlayisa ndhavuko i Redboy Mchangani. And van'wana va ta ku no vula hi mhaka ku nte va huma ka Phabazela, mara hi ta kuma siku kahle kahle hi vulavula hi nhlokomhaka leyi kumbe hi va rhamba hi ta va interviewer kwala. So loko mo yingisela vunanga bya Redboy Mchangani, i vunanga lebyi byi vulavulaka hi swilo swa xintu, byi vulavulaka hi swilo swa ndhavuko, byi vulavulaka hi ririmi ra Xitsonga na mikhuva ya Vatsonga na mitlangu ya Vatsonga yo hambanahambana. Se i swilo leswi ni vonaka swi ri na nkoka ngopfu. Hi ta vulavula hi tinsimu to fana na vo Tshelwa. Loko u ya yingisela risimu leri ni sure kumbexana 10 years kusuka kusuka namuntlha, n'wana lowu tsanana loko a yingisela risimu leri u ta lava ku tiva ku xana i yini Tshelwa, i va hlamusela ku no Tshelwa i munhu wo ka nga koti ku cina na yini na yini, i munhu la rhandzaka ku yimbelela hi swibelani, i munhu la rhandzaka ku yimbelela hi mitlangu na minyanya yo hambanahambana. Se vunanga byo fana na byebyo byi ri na nkoka ngopfu. Ku na risimu rin'wana ri ngo xi na mavito yo tala, xi na mavito, ri vulavula hi swibela hi tinxaka ta swibelani swa ku hambanahambana. So swilo swo fana na sweswo swi na nkoka ngopfu, ende hi swin'wana swa leswi hi fanelaka hi vulavula hi swona siku rin'wana ka loko hi kuma nkarhi. A hi yeni aka mhaka ya namuntlha ne leyi ku nga ku ti-results ta ka matric ta huma mundzuku leri xaka. I siku rin'wanyana ro tika swinene, ende ngopfungopfu hi mhaka ya ku matric 2020 a yi nga olovangi. Xingungumani xi ve xi hi fikela, khombo ra coronavirus ri ve ri hi wela, leswi nga kavanyeta swilo swo tala ngopfu. Hi yo mhaka ti-results ku ri kona ti ta huma sweswi se vanhu va vonaka ingaku i khale nyana. So i siku rin'wana ro tika, so hi lava ku vulavula na vanhu lava va nga hindza ka swona khale. Nkarhi wun'wanyana va hi byela hi ntokoto wa vona ku vona swi va fambeli njhani hi siku lera so, ivi vutomi kusuka kwalaho byi gina byi ya kwihi. Ni ta mi nyika xikombiso hi mina ku sungula, hi nge hi za hi nghenisa van'wani va vayingiseri va hina la ka Bavu Bros Radio. Se
mina ni un'wana wa vanhu lava vanhu vo tala va languseli ku ri ni pasa swinene se loko siku ra ti-result ri ya fika hi mhaka ku kumbexani loko na ha ri hala hansi a ni pasapasa loko siku ra ti-results ri ya fika swi kuma ku a hi tona leti vanhu a va languteli tona mara ti nga ri bad ko va ku a hi tona leti vanhu a va languteli tona ngopfungopfu se ni tsundzuka nampundzu na ha tlele ni kuma call yo suka ka munghana wa mina a ri ka Malamulele a hubutini a ya xava phepha ku na vanhu vo hubuta ku na vanhu vo hubuta hi mafova ya xava maphepha se a ni fonela ku n'wana mhani u pasini a ku kume swinyeletani swimbirhi and a ni nga languselanga swona mara a na ha tsundzuki loko ku ri ku SMS a yi ngheni khale mara ni ve ni kuma SMS ni kuma ku swinyeletani swo va swimbirhi ntsena and mhani ni languseli 7 vanhu hinkwavo kumbexana va languseli sweswo ivi ni foneliwa hi lava va ni dyondzisa Xitsonga mhani Mudavula na vo hi van'wana a va languseli swilo swikulukumba ngopfu so loko va ni fonela va tsaki ngopfu ni sure ku laha va ri kona loko ku ri ku a va ri na vanhu va famba va byelini ku ya na fonela n'wana wa mina loyi mi ta swi twa ku u tirhe njhani kasi ku na risimu ra psychology ro a ti bangi kona n'wana a nga ti hupini a ti nga bangi kona a ti hupinyana se hayi va ni fonela loko ni va byela ni swi twa ku hi moya wa vona wu vi wu ehlanyana loko va swi twa ku hayi a ti bangi kona ti hupi se i siku ro tika mani i siku ro tika swinene mara ni gine ni kota ku ya laha a ni lava ku ya kona a University of Pretoria ni endla leswi a ni lava ku swi endla swi fika swi tlhe swi banyana ni ta mi byelanyana switoritori swa kona se hi ta va ka hi khumbanyana van'wani vayingiseri laha va hi byela ku ri kahle siku leriwani ra ku huma ka ti-results so a hi khumbeni un'wana wa vayingiseri va hina lavani a ta hi byelanyana ta ntokoto wa yena ku ri yena swi fambise ku yini siku leriwani ra ti-results ta yena ta ka matric hey a va hlamuli tifoni vanhu van'wanyana ma andi minjhani nami le moyeni aka Bavu Bros Radio mi vona ku wa hayi na hi pfukeni mani hey mindzuku ti-results ta vana va ka matric ta huma hi ka swona va ta va kha va ya xava maphepha lava xavaku maphepha ti-SMS ti ta va ti karhi ti nghena se ni ku hayi na ha twanyana kusuka ka vanhu lava nga swi tokota khale ku ri siku leri i siku ra njhani ri nonoha ku fika kwihi kumbe ri olove ku fika kwihi a ri ri njhani hi nkarhi wolowo mara loko va ku namuntlha ti-results ta huma kahle hi ku ya hi mina a ku ri na ku tsakanyana mara na ku chuhanyana siku ra kona ri va ri nga tshamisekanga kahle ku ti-feelings ti va ti mixanile a ni swi tivi ni ta swi vurisa ku yini hi Xitsonga hi ku lava hala ngilandi va yivinyana ra manana ya swa twiseka mara ya siku ra kona a ni chuhwini mara ni tlhe ni tsaka ni nga twisisi ku na ku rhonga ku ri hava kahle swi va swi hlangana na mina hi lera a ku ri siku ra murindelo a ku nga tleleki kahle siku leri kha va ku mundzuku ta huma ne ku fana new year a ku tleleki so i New Year's Eve ya ma grade 12 yini ni ri i New Year's Eve ya ma grade 12 a ka ha twali kahle be hey titambu ta kona ingaku tina problem ya a ni ku i New Year's Eve ya vanhu va ka grade 12 na ya i New Year's Eve na mhlawumbe ngetleli namuhla a va ngetleli kahle namuhla swi endleki swo fana sweswo ivi se ti-results ti ya huma ivi se swi fambisa ku yini kusuka kwalaho loko se ti kumekini kahle loko se u kume ti-result ta wena hi laha u swi vonaku ku ri ya se tindlela se ta hambana ku na ti-feeling tin'wanyana u ti experience-aku ku loko ku ve hi leswi a wu swi expect-ini ya ku nga va na ku tsaka ku ye se ni ya hala ni lava ku ya kona and all that loko ku ve ti-result hi tona leti u nga ti expect-a yes u ta va u ri disappointed and then so u sungula ku va na ku kanakana ku u nga endla yini hi ku feni
na wena wa swi fila wa swi twa mirini wa wena ku ya i nga ku seni swilo swo hambana vutomi byi sungula ku cinca ende a wa ha swi tivi ku ri u to fane u ya kwihi u va u ri na ku kanakana ende hi xitalo van'wanyana va hetelela va endle swilo leswi u kuma ku ri a swi nga va tsakisi because va lava ku fita in ka vanhu lava va nga fikelela swilo leswi va swi lava swi fana va ku yeah no i mhaka yo twakala swinene mara xin'wanyana lexi vanhu va xi tsakelaka ngopfu kumbe lexi endlaka ku ri vanhu va nyanyuka i ku ri se ku yiwa a yunivhesiti ku ya hanyiwa vutomi byin'wana byo hambana na bya le high school hi swihi swin'wana swa switori swa lembe ro sungula u swi tsundzukaka kusuka a yunivhesiti malembe ndzhaku? leswi swi tsundzukaka i ku loko wa ha ku fika yes va tsakile ku va u ri ka environment yintshwa ende u vona swilo swintshwa swi tele leswi u hlanganaka na swona xin'wanyana xa kona i ku hlawula ku vumba vuxaka byintshwa na vanhu vo hambana swi tele kahle u va u ri kule ne le kaya u na freedom hinkwayo ende se kahle u la ku sungula vutomi bya wena byintshwa ya u pakisanyana swo fana sweswo. Yeah, so a ku na xin'wana xi nga tshama xi ku endlekela hi first year lexi u twaku ingaku lexi endleke hi mhaka ku kumbexana swilo a ni nge se swi tiva ngopfu kumbe swilo a ni nge se za ni swi tolovela ngopfu ku fika kwala lexi u vonaku ingaku heyi laha ni tipoyile nyana laha hi mhaka ku ka ni nge za ni tiva swilo? Lexi tsundzukaku i ku ni ve ni hlangana na nghozi nyana. Yeah. Hi siku ra hi lembe ra mina ku sungula a ha ku fika vhiki ro sungula. Yeah. Ku a ni nga lavi ku ti toloveta na vanhu lava ni tshama na vona a na ha ri na ku chavanyana ku tolovela vanhu lava ni tshama na vona. Se ni vuye ndzi kuma ni ya a xopeni namadyambu hi nkarhi wa xidyambu. Ivi ku ya ka mina exopeni ndzi vuya ndzi khutuziwa nyana leswi a swi ni vangele i stress nyana kuma ku a ni ri one swa ni twanga ku ri kumbe vanhu lava va nga ni vutlela vutomi bya mina se hi xin'wana xa kona u fanele u tolovela vanhu ende u nga tali ku fambafamba u ri wexe ya tindhawini u nga yi tivi hikuva ku sungula kula. Ya hi yin'wanyana ya timhaka leti vayingiseri va hina lava va yaku kwalomu va fanela ku yi tekela nhlokweni. Maandi hi khesi swinene ku va mi hi joyinile namuntlha aka Bavu Bros Radio vana ni na madyambu ya kahle. Inkomu. Ya hi sweswo mi titwele hi ta n'wina a ku ri Maandi a hi xerhela swin'wanyani switsanananyana leswi a nga hlangana na swona loko a ha ri xichudeni se ya mi titwele hi ta n'wina ku ri tolovelani vanhu akani vuxaka mi kota ku pfunana na mina ni tshama ni khutuziwa kun'wana va ni tekela foni ende swa mina swi vava hi mhaka ku ni khutuziwe ni yo ti langela ndlela ya kona ni rahi leya ni ti yona leyi lowu no ta hi yo va ta ni khutuza na ha jika hi liya hi mhaka ku busy nyana se loko ni teka yo leya busy nyana leya ma fika ma ni tekela foni se ni swi vona we swa dlaya swilo a Joni ku vula ka lowu yimbelela. So hi la ku pfa hi kuma van'wanyana hi twa na vona ka hi twa ku ri siku leriwani ri njhani swi ta va kahle loko hi kuma vayingiseri vo hambanahambana hi twa switoritori swo hambanahambana ku ri hi ta va hi ri na swo ringanela ku pima ku hi nga ku heyi n'wina ma ha fambaku tekaninyana switsongo hi leswiwani i timbuva loko ha zama ku va kuma hi ta pfa hi kha hi fambisa sweswo hi ya mahlweni na nongonoko wa hina. So me hi zama masocha loko hi va kuma hi ta twa xa vona xitori. A va khomi tifoni vanhu loko va vuya kwalomu. Minjhani masocha na? Hi pfukile amukela la ka Bavu Bros Radio manongonoko wa hina wo sungula hi walo. Ha ku khensa hi. Hey tile ku teni ti-results ta ka matric munduku. Se hi vutisa ku lava vayingiseri va hina lava nge le ka grade 12 ku ri siku leriwani i siku ra njhani kahle munhu u va kha titwa njhani
ri va ri kha ri fambisa ku yini, ku va ku chuhwini, ku va ku tsakiwini, ku va ku nyanyukiwini, ku va kha ku humelela yini loko ku ri ku ma swi tsundzuka hi malembe malamaya ku ri siku leriwani a ti vuya ngopfu ma nga hi tsongolelanyana switsongo? mina muhaxi lembe leriya siku ra kona kha va ku mundzuku ku ma ti-result a ni chuhi ngopfu ya a ni chuhi ngopfu a ni chuhini leswi a ti nga pfuki swona xikolweni a no kumbe hayi ti ta va ti bibele hambi u tiva ku hayi u endla kahle exikolweni mara loko u za ku fika siku leriya ya ku ha ku hunge chuhi ya n'wana n'wana u va chuhini muhaxi. hayi i ntiyiso ivi se loko ti ya huma ke swi kumeka ku ti fambise ku yini? Loko ti ya huma ku hayi ku pasiweni ku ta ku ngopfu hayi ku yiwa xilungwini ende a swi nga languseliwangi. swi nga languteliwangi leswi a ti nga pfuki exikolweni swi ti kukuvi xihlamarisi ti vutise ngopfu ku njhani i ku kumbe a va tsalangi swona. ni ti vutisa kumbe a kumaka munhu a ni tivaka na a tsala vusiwana ku hayi a hi xinikeni lexiwani. I mahungu ya kahle mara loko munhu mi kuma ku a nga swi languselanga swa kahle ivi swi famba swi va kahle ivi se ku fambiwa ku yiwa kwalomu a swilungwini lembe ro sungula i lembe leri nga olovangiki vanhu va ve ngeza va tolovela ndhawu va ve ngeza va tolovela swo tala hi swihi switori swin'wana kusuka aka first year mi swi tsundzukaka leswi nga tshama swi mu humelela lomu mari a yunivhesiti? ngopfungopfu kwala ka ku tolovela ndhawu muhaxi mina hi first year ya mina a ni ri Pitori ni hlangana na nghozi yin'wana ni nge rivali nghozi leyi no swirhungela miya vava loko loko kha ni famba kwala dorobeni ku na vayisela lava vo endla nikisana lava va tirhisaka swipano swa tiposteringi lava u fika u humesa mali u homba ku xi nikisana xibolo a vo xi vona kwihi ende a na ku cheleriwa mali ya swakudya na rente muhaxi se a na hakeli mali ya rente se a no sala na mali ya swakudya se ivi se loko kha ni famba dorobeni ni hlangana na vayisa lava va ri khoneni ka xitarata lexiya xa bosman lexiya loko ni fika ni yima laha ni xi nga endla ku ni fika ni yima laha muhaxi loko ni fika ni yima laha mbilu yi ku tlanga laha humba ku xilexa xi le kwihi loko ni humba laha muhaxi a ku ri na vanhu kwalaha a ni khomi school bag ni yi jikisa ni koka 100 rand ni chela laha loko ni koka 100 rand ni chela laha un'wana a yime laha a tlhelo ka mina a heta koka mali na hinkwayo selela beke la xibekani laha a yi kona ku vuyisa mali ya mina o hayi loko va heta va nghenisa laha mali liya ivi se lowa nikisana na ku hayi loko u khoma laha a va teki 500 loko u khoma laha swi komba ku ta kuma 1000 yo va tlhela ku hayi a n'wi beleni mavoko u khome 1000 loko xa pfula laha xi laha swi nga komba ku kuma ku hayi xi kona lexiya nhloko yi sungula ku hisa muhaxi ni funa kombela ni komba ku xavelela ka vayisa lava a ni tirhisa tifoni letiya ta calculator bya rin'wana na Vodafone va ku hayi tlanga hi le chanani kumbe u ta wina loko ni tlanga va dya na foni liya nhloko yi sungula ku hisa muhaxi ni ku no kombela foni ntsena ni nyikeni foni ntsena va heteleni va ni nyika foni muhaxi va teka mali lowu hi sweswo mali ya swakudya boheka ku fona kaya ni boheka ku chatachata ku ku yini ni va fonela kaya ni ku ni khoma nkuzi va ku khoma njhani nkuzi u nga teki u kona ni za ni vona ntiyiso muhaxi a ku ri khombo rikulukumba leri nga humelela na vativa va hisa lavo tlanga swipanikani va nghozi ngopfu wa nghozi ngopfu sweswi loko ni hlangana loko ni ya dorobeni ni va vona a na hala no va langutisa hayi masocha hi khezi swinene nkarhi wa n'wina hi khezi swinene ku va mi hi xerheli swin'wanyani swa leswi mi nga swi tokota loko ma ha ri kwele exikolweni u khensa mina
inkomu hi ta hlangana futhi eka rin'wana siku ka nongonoko I masocha valavo va ka va hi xerhela swin'wana swa leswi va nga hlangana na swona se vanhu lava va tipaniki lava vi ri lowu mi hlangana na vona hey mi va chava mali ya grocery hinkwayo yi fambisa sweswo xikan'we na tablet mara tablet va tlhela va gina va yi kuma hey ya vutsotsi lebyi nga hala madorobeni byi tele mani so vanhu lava va nga tsakela ku ya ka swikolweni swo hambanahambana leswi va lavaka ku ya ka swona mi fanele mi ti vonela ka swilo swo fana na sweswo ingaku vanhu va kona hinkwavo va share switori swa ku khutuziwa ntsena mara swi vula ku ri ku tshama kha ku khutuziwa vanhu so vanhu va nga chuhi loko va pasini a va yi va ya dyondza kwalaho mara swi vula ntsena ku ri loko munhu a nge se tiva ndhawu swilo swo tala a pfuniwi hi van'wanyana vanhu hala tlhelo a tlhela a nga ngheneleli swilo leswi a nga swi tiviki kumbexana swilo leswi a nga swi twisisiki a hi kumeni muyingiseri wo hetelela hi twa xin'wanyana xitori xo hetelela eya ta vuya ku le ku nambeni ka Chilas ku vulaka lavo Peter so a hi zameni loko ho kuma van'wanyana hi nge za ya ka vona va hi sala va ni tsundzuxa xitori xin'wanyana xa mina a ku a hi xa ku khutuziwa lexa xa ku khutuziwa se ni mi byeli lona a ku fika so ni ve ni ya hambileswi ni nge te ti-results a ti nga bangi kona tihopinyana ni ve ni ya a University of Pretoria loko na ha ku fika siku ro sungulo ra class ni le ku laveni ka class yaleyo nga ku ri engineering building 3 a na ha tivi ku hi number 3 lava nghenaku a UP kumbe va nga nghena UP va ta yi tiva leyi nge le ndzhaka aula na ha swi tivi ku hi 2 or i 3 na so a ni nga swi tivi ku ndhawu leyi le ku ni famba kha ni vutisela so loko ni gonyinyana ni ri kusuhi ni hlangana na muyisa wun'wana ni n'wi vutisa ku hi ndhawu leyiwani yi le kwihi ni byela na whole number ya kona ivi se a ni kombeta a ni vutisa hi xilungu vhela ni a va hi dyondzisi nyana English aka grade 12 hi krimi nyana se muyisa wun'wana a ri ndzhaka mina wa ni twa ni kha ni vutisa ende na yena u ya kona laya mina ni ya kona ivi na yena a vhela a ni tsutsumela ku hey a vulavula hi xilungu ni nge vulavuli hi xilungu mina a ni vutisa ku ri va ni byelini ku yi le kwihi ndhawu leyi na hi ku na yena u ya kona se a va ku hayi no a hi fambi swin'we loko ku ri hi ku va ku byelini ivi hi famba swin'we hi famba kahle kha hi tibulela hi ma-first year hi tivi nchumu ha ku fika ivi hi fika hi tlhe hi nge etlilasini hi fika hi tshama swin'we loko hi fika hi sungula nyana kwalaya ivi va hi nyika nyana xibrekani nyana hi ya mahlweni hi tibulela hi tikhomela mabulu na muyisa loyi se a gina ni vutisa ku hi wena mani ni ti tivisaka loko na yena a ti tivisa laya ni kuma ku ya rihisa leri i muchangana i muchangana rihisa leri ni dlayise xilungu a ni swi tivi nkarhi wo leha ku fika kwihi ende xilungu xa kona a xi ngo kotiwa swona ma swi vona se no ve ni tsundzuka xitori xexo ku ri loko vanhu va ha ri ka lembe ro sungula swa tika ku tlhela ku va na xiyisa xin'wanyana na xo xa muchangana xi nga hi tolovela hi mhaka ku xi hi twe kha hi vulavula xichangana mara vito ra xona hi gine hi nga ri tivangi ende hi ve vanghana lembe hinkwaro so hi hlangane a Loftus Stadium nga ku tlanga Pirates na Sundowns siku ra kona se xi hi twa ha hi yimi stadium a handle ku ri na wayani xi hi twa hi yimi na vanghana va mina kha hi ba xichangana laya ivi xi hi tela xi fika xi hi xeweta hi bula ku tlhela ku ngheniwa stadium swin'we hi tlhela hi hlangana siku leri landzelaka campusini hi hlangana na siku rin'wanyana futhi se hi hamba hi ti tshamela hi tibulela mara na namuntlha na sweswi ku ri i mani muyisa luya vito ra yena a ni n'wi tivi hi mhaka ku hi gine hi nga vutisanangi so swilo swo fana na sweswo ende se a swi nyumisa loko se nkarhi wu fambinyana wa ta vutisa xiyisa lexiwani ku ri vito ra xo yimani imagine mi ve vanghana for nkarhi wo leha mi hi ringesa ku fonela van'wanyani hi kuma munhu wo hetelela loyi hi nga ta burisana na yena ka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi twa switori leswiwani swi le ku ni tsakiseni ngopfu nkarhi wun'wanyani vanhu wa tshama na vona nkarhi wo leha mara u nga swi tivi ku ri va tshama va humeleliwa hi switori swo fana na sweswo so a hi zameni ku twa muyingiseri wo hetelela ku ri xa vona xitori xi nga va xi ri xihi na Masangu minjhani na? Ni vona njhani? Hi pfukile mi le moyeni ka Bavu Bros Radio.
Angesini kukuramba baba. So hingo minduku isikukulu man mbuyelo wa matric wa vuya i vujijiji la tikweni vanhu va email ti results ta vo i siku ra njhani siku leri loko ri ku ma kota ku tsundzuka swa le ndzhaku le loko mbuyelo wa ka matric wu huma Siku leri siku rin'wana va ri nga ta hiti ya lava nga tsala xikambelo xa vona lembeni hera sweswiwani ve le ku julukeni swinene ya ve le ku chuhini vi leswi na mina a ti ri so ya swin'wana ku tekela u tsari kahle mara ku na ku chuhanyana ku wa ti vanhu nga tsala swona or wa ti leswi a ni pula ni kuma swona ni nga swi kumi ya ku na ku chuha lokuya ya mara loko nkarhi wu ya kha wu ya pressure ya ka yi ngetelelana mara u gina u va xana ivi se loko ti ya huma ta n'wina ti-results mi kuma ku swi ve swi fambisa swona leswi a swi langutiseliwe swona kumbe leswi a mi tsakeli swona na mi vula ntiyiso a swi fambisa leswi swi laveki swona van'wana va a swi ri kahle mara a ku nga leswi mhani swi languteriwi ya mara ku ya fikiwa la a ku laviwa ku yiwa kona hambileswi a ti nga fikelelangi tona laya a ti laveka kona so vanhu vo tala va tsakeli ku ya amahlweni va tsakeli ku vona ku ya humelela yini loko se hi ya tiyunivhesiti loko se hi hindzini aka grade 12 hi byeleni ku ri hi swihi swin'wana mi swi tsundzukaka loko ma ha ku fika ayunivhesiti swin'wana swa switori leswi mi swi tsundzukaka swi nga va swi ri swo tsakisa swi nga va swi ri swo vava swi nga va swi ri swo hlekisa leswi nga tshama swi mi humelelela hi lembe ro sungula mi ngo la kumbexani swi nga swi endleki hi ku a ni nge za ni tolovela ndhawu kumbe a ni nge se tiva nchumu ku na swin'wana swo tsakisa mi swi tsundzukaka kusuka aka first year a ni tivi ku ri swo vava or swo hlekisa na ni tsundzuka loko na ha ku fika a rest ku na leswa ti-orientation loko ma fika lava mi tivisa ndhawu ku mi hanyisa muyini loko mi ri laya mavona se va tsundzuka hi friday yo sungula yi ri laya va ve va organize function ya ti-rest hinkwato leti a ti tshama a ti ri fun town ta levhele loko hi ya leyi hi fika hi tsanisiwa hi matafula hi nga ri tafula rin'we ri ri na vanhu va a hi ri vangani sweswiya a va nga ri kena hi ri 15 loko hi tshamile laha vhele a ni hi ta hi titivisa vhele mara va hi byeleni ku leyi khanyana ku ta va ku ri na debate so u fanele ku ya le mahlweni ya debate hi ku miri ro hanya va na ku debate ra chava ni ku noma ni ku se va hi tivisana vanhu a ni va nyiki vito ra mina ra street na ngo se ahora tumba kuna aka goma mali so ma fenya braga dinar ni ko plani ku fa no de kai vitro ne ale ro ka ta ka tunno ya ta va vitro ra chwa don so ma ro ma ke ro ni ko tro okay, te quiero avisar, no vas a ver que no vas a lavar, porque llega va. Cuando ves muy bien. Hay que se plan, avan con van que no, que traen ni. Primer curso no. Se lo que guarda, la tiene en la bangada, la que va na. Que digo ni veo, ¿sabes? Yeah. Yo espero que sea una cosa. Las lámparas ya han hayi kesi swinene nkarhi wa ku hina vomakhelwane hambi munhu tolovela mi nge ni koti kesi swinene nkarhi wa ku hina hi ta tlhela hi hlangana futi eka nongonoko lowu tani ya no ku na mukhalabye van'wanyani a vuton'wini swilo swa endleka
a ku ri plan ya masangu yaleyo endla ku ri va nga yile mahlweni va ya va ya njhekanjhekisana na van'wanyani mhaka ku heyi a ti ta vuya va vhele va ku hayi hi mina vo makhelwani hambi mo ni tolovela mi nge ni koti loko ni ri na mambuxi ya hi le kusuhi no gimeta nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha mi ni mi byela xitori xo hetelela lexi a hi xa mina ende n'winyi wa xona a ni n'wi foneli so hi tshama a ha ri UJ hi tsala tutorial yin'wana hi kuma ti-0 na ti-1 na ti-2 mi lo ni tsundzuka nga ku a ni kume 1 a ni wela ka lava nga tirha kahle hi mhaka ku majority a yi ri na mi-0 so hi mhaka ku a ku ri tutorial a ku nga ri test so hi teka ti-script letiya hi tiveka laha hi tlhe hi teka na picture ni xo ku picture ku ni nga ni na yo ya khale se muhisa wun'wana a kume 0 wa munghana wa mina a teka xipepana xa xi petsapetsa a xi hoxa endzeni ka bag loko a xi hoxa laya a famba lowu xikolo xi huma se loko a ri ku fambeni a ya laha a kumaka kona transport yo ya kaya a hlangana na sesi wun'wanyana a n'wi tshunelela a n'wi xeweta lava ku bula na yena se loko va ka va bula va burisana swi va kahle ivi swi fika laha se a kombela ku tinambara loko a kombela tinambara va pfumela ku ha va ta n'wi nyika so foni hamba yo timeka hamba swi endlisi ku yini a na ha swi tsundzuki se a ku hayi ni to kuma xitsalo na phepha ni kota ku ni tsala tinambara letiwani se loko a humesa xitsalo laha a secha phepha laha a kuma phepha ri nga petsapetsiwa laha ndzeni loko a ri humesa a ku a ni ta tsalela ka leri se a ri petsinula loko a ri petsinula ku huma noto liya sesi lava va yi vona se mara va n'wi fela mona tinambara va n'wi nyika a boheka ku ti tsala kwala noto se va wu vonini hambileswi a nga zama ku hundzuluxa phepha a tsalatsala hi ku hatlisa mara noto se a va wu vonini se a swi vi swi nga ha fambangi kahle hi mhaka lowu se a zama ku va contact a nga ha va kumangi a va ha kumanangi kahle ingaku a va hi doja ni sure ku a vo hayi body lava va 0 hi lava va fona hey so mara marito ya mina mo hetelela ku nga va ku ri ka ma-grade 12 mbuyelo wa fika mundzuku a hi amukeleni mbuyelo sweswi wu nga ta va wu ri swona a swi bihangi ku ri munhu a tlhelela ka matriki a tlhela a ya phinda futhe a dyondza futhe a pasa ka lava va nga pasa va nga humelela va ya tindhawini hi mi navelela leswinene hi mi navelela mikateko na n'wina mi ta va na swin'wana switori swo tsakisa leswi mi nga ta hi xerela swona aka nkarhi lowu taka va fikisa nongonoko wa hina amakumu hi khense swinene aka lava a va riye tindleve hi khense swinene aka lava va nga hi joyina namuntlha so hi kwavutlhanu hi ta va hi ri na nongonoko wa hina wa tamboroma laha hi nga ta va kha hi mi tisela vunanga byo hambanahambana bya Xitsonga i vunanga ntsena hi ta va kha hi nga vulavuli hi nchumu kusukela hi 9 ku ya fika hi 9:30 ivi hi Mvhulu hi ta tlhela hi vuya futhe na nongonoko wa hina wa vaxumi so hi ta hlangana kwala Mvhulu un'wana na un'wana hi tlhela hi hlangana wa vutlhanu un'wana na un'wana loko ku ri mina VJ Bavu jaha ra ka Makwetsimi jaha leri huma le ka Phaphazela wa Mtende aka Phaphazela ti-A ni ri ni khensi ngopfu lava ku hi joyinaku a ho mutsutsuma a vo ri wana ri chikotuwa hi khensi swinene hi humisa sweswo eka ku hi le ka Bavu Bros radio station xihungasi xa wena khensile. Bavu Bros Radio xihungasi xa wena.